Moyo ngihlala eNkulumane ku-23 ethi sikhamba ngeifefu sikhamba nobaba u-Alson Moyo. Thina ubaba uSimoyo simxhasela ukubana ebe ngu-MP wethu eNkulumane. Sisuka sisiya khona kuma-by-elections. Sikhangelele izinto utshintsho eNkulumane constituency yethu. Simthakazelela futhi ubaba uMoyo ngoba lesikhathi eside iminyaka eminingi sisebenza laye. So nguye simbone efanele thina ukubana asimele ahambe esimela eParliament sihamba simxhasa senze njalo simxhasa ngeconfidence ukuthi silayo iconfidence ukuthi silalo futhi ithemba and sizithembile ukubana angene ngoba ayesimela khona leParliament asikhulumele inhlupho zethu ukwenzela ukubana sibe nempumelelo kube lotshintsho ku-constituency yethu eNkulumane, especially wo-23. So from your observation, ama-youth, how are welcoming EFF? Ama-youth welcome kakhulu i-EFF, but inkinga ukuthi ngama-youth sifuna ukuthi sihambe sibayenza ukuthi bayenzani bayi-register ngoba mostly abaningi bakhona ngaba-register. So sizahamba futhi sibacela ukubana bayi-register ngoba yibo ingakusasa i-future yethu khona apha eZimbabwe ngoba thina abanye sesibadala. So kumele labo bafunde bona okwenzakalayo lathi sisaphila ukuze next time empilweni zabo babekwazi ukuthi abadala babesenze njani.